Jotono no lam sogo ani channel o kai tamu norok ani channel no subscribe khlaya ko ka subscribe khlai ready ang ketar job advertisement te online information related videos sana nga phadi tini kaisa ketal notification alenai o notification de ka abong kai directorate of employment service and manpower planning ni bukhakte norok video no paithak jorate naitong ni kaham ka saimana ni bagai nga phadi official notification alaina omokai official notification Obo notification de Kabo Kankai Government of Tripura Employment Service and Manpower Planning Address is Office Lane Srombo Bon Agartala West Tripura Obo Kankai Job Fair Kankai Indian Government National Career Service Nimbukakte or Job Fair Transaknai Abo Kankai 21 tarik June 2023 Wong Night Zaga Rizako Srombo Bon Office Lane Agartala 11টা নিশিমি 5টা জরা তংনাই আবো 21 তারিখ অংনাই জাগা আংকাংকাই যে ইন্টারভিউ জব ফেয়ার নাই আবো আংকাংকাই শ্রম ভবন অফিস লেন আগরতলা অর টাইম রেজাখা 11টা নিশিমি চেংনাই ইন্টারভিউ আবো তংনাই 5টা জরা তংনাই আংকাংকাই নরক তমনো কোয়ালিফিকেশন মিলি তংখাংকাংকাই নরক ইন্টারেস্টেড ngui tongkhangkai norok o interview job fair norok rei naimano o jagao tongo Name of employer tongo abong kangkai tongo hotel Rimi International hinai o jagao job title tongo tai vacancy kangka jagao 17ta tongo place of posting toma Agartala no tongnai tai pay scale kaisa job ni bagai o jagao pay scale rija kha tai qualification tongo ro minimum class 10 tongo tai 12 tai graduate tongo jagao age limit kangkai below 35 years na nangnai saka norok nai naidi tamung norok ni qualification mili tongkhangka norok rimano o jagao ta kisa post tongo abo kai microfinance private limited o jagao ongka 30 ta post tongo abo bo Agartala o nongnai posting tai per month rejakna bo 9500 khlaiye oro ongka minimum 12 pass nango 12 pass ongka norok o jagao interview rimanai o jagao age rejakha bo ongka 21 nisimi 28 years ni bisingo tongna nangnai saka haikeno ta kisa tongo naidi number 3 wo ongka Jinder Hotel Agartala or ongka electrician chimi tlangjangna khoroksa omo ongka ITI pass age limit norok no mangkhana o jagao below 30 rejakha ango PDF no description ri ruana o jagao tai kwbangma 4 5 6 tongo o jagao ongka joto place of posting to Agartala no tongnai total post norok nai qualification mi likhai norok apply khlaina musongkhai to apply khlaina di te age limit bo rijak tongo age limit ango PDF no description no ranai te official website no bang description no ri ruana kai norok interview ni dino tam plan documents tlangna nangnai norok video paithak jorate nai tongi kamka semana ni pagai o jagao tongo ta kisa Sri Krishna Enterprise KTM Agartala orobo place of posting Agartala tongai kai o jagao je Sri Krishna Enterprise KTM Agartala o jagao kai to 7ta post tongo total te salary mention khlaijak tongo o jagao ongka ITI haikaba graduate nangnai o je post ni bagai technician data manager te service advisor tongo age limit rijak o jagao 24 nisimi 35 tongo total post ongka o jagao 105 ta post tongo je oro 7ta serial number tongmani te oro terms and condition rijak khabo ongka norok application form turna nanglak norok aro interview jefuro job fair 21 tariko norok thangkai form kaisa manana amo fill up khlai norok ni original documents tlang thangni tai biodata te norok ni tongna nangnai national career service ni kaisa registration card gangkai norok tabuno national career service ni registration card kring gangkai norok registration salamna di salamna musungkai norok ani WhatsApp group bo contact khaimano norok ayang tui phano norok ano sahore norok khlai nai mano 21 tariko interview ongnai gangkai jaga angkai to Sorom Bobon amo office lane Agartala o rijakha angkai norok qualification mi likhai norok interested tongkha angkai norok apply khlaina musungkha to apply khlaina di norok ni NCS card nangnai national career service ni card abo norok khlaijak ge khong angkai khlaiman ko tabuk phano norok WhatsApp group bo ating di gangkai ang PDF no description no ri ruana download khainai di angkai tinin baga amsunong sithong